आकाशवाणी इम्फाल नयनी देवी ने पाउ पाजरी अहानबद मरुओइबा पाउ लैबाके अतै मफमसिंगदा तौबगुम मणिपुरदा ngasi नेशनल प्रेस डे पांगथोकली पाउमीसिंगदा मणिपुर स्टेट जर्नलिस्ट अवार्ड पीदुना इकाई खुमनख्रे मणिपुरदा कोविड नाबदगी फरकपगी चांगजादा 43.8 यौरे नाबा फबा अपुनबा मसिंग लाख अमलिसिंग कुनमाथोइ चाटेट हुमफुमरी छुरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे संगारगनी केंद्र राज्य चलिब था टैक्सगी फंगफम थोप सेंफम लुपा कोटी 45 सूना 42 थादोलगनी लेबाक असिदा कोविड की वैक्सीन डोज कोटी चामा हेन कापतुना अनौब इतिहास सेमले खोंजंग असि हेन माइपाक हनबगी दमक कन्न होनबिरिबा डॉक्टर नर्स फ्रंटलाइन वर्कर्स अमसुंग वैक्सीन कापथोकलब मियोय खुदिंगमकपु आकाशवाणी ने इकाई खुमनबो उच्चरी अखोइना पांदम असि यौब ngamlabasु कोविड 19 की लान थेंग असि लोइद्रिबना ताबिरिबा मियामना लाइचत असिदगी कोमथोकप तौबिगनु ताबिरिबा पुनमंगना हेक याबा मखै अथुबा मतमदा वैक्सीन कापथोकबियो अतोपा मियोयसिंग वैक्सीन कापदा सुमतेंग पांगबियो हराउ कुमही मतम असिदा अचंबनी मरी ngakna चटपिनबा हाइजरी कोविड वैक्सीन कापथोपियो फेस मास्क सुपियो फुट 3 की सोशल डिस्टेंसिंग थंबियो माइमिन अमदी खुद साछेंगना हमदोकबियो कोविड 19 का मरी लेनब ई पाउसिंगी दमा नेशनल हेल्पलाइन नंबर सिंह 0112397846 अमसुंग 1075 ता अदुगा राज्य के हेल्पलाइन नंबर ना 0385241166 अमसुंग 180034531818 ता फोन तौबियो हौजिक मपुंग ओइबा पाउ ngasi नेशनल प्रेस डे नि मणिपुर दसु राज्य के इन्फॉर्मेशन अमसुंग पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट सिंधुना इम्फाल की निताइबा चुथेक्ता लैबा DIPR ऑडिटोरियम द पांगथोकली थौरम असिदा मुख्यमंत्री नोंथोंबम बीरेन सिंह IPR मंत्री थोंगामबी स्वाजित सिंह अमसुंग शिक्षा मंत्री सोरोक हबम राजेन सिंह अमदी सकनारेबा पाउमी कया सरुक यारी नुमिचिगा मरी लेना DIPR ना पाउमी सिंहदा मणिपुर स्टेट जर्नलिस्ट अवार्ड 2019 यंथोखी नेशनल इंटीग्रेशन अमसुंग कम्युनल हार्मोनी की बेस्ट एडिटर पोकना फंगी एडिटर की मना अरिबम रोबिंद्रो शर्मादा पीरे अतई मना फंगलबसिंगी मनुंगदा आर्ट अमसुंग कल्चर की बेस्ट रिपोर्टर ओइना पीपल्स क्रॉनिकल की ओइना मिशन बेस्ट पार्लियामेंटरी रिपोर्टिंग दा हुयन लानपाउगी डॉक्टर खाइदेम अथौबा अमसुंग बेस्ट रूरल रिपोर्टिंग दा सना लेबा के खांगेंबम शंकर याउरी हौजिक एहाकी मतुंगदा नेशनल प्रेस डे की सरुक अमा ओइना हु इज नॉट एफ्रेड मीडिया हाइबसिदा वर्कशॉप अमा पाक्थोक्तुना खन्ना नैनगनी नेशनल प्रेस डे असि चाहि खुदिंगी नवेंबर 13 मनिंग तंबा अमसुंग दायित्व लेबा प्रेस हाइबसि निंगसिंगनबा पांगथोकपनी नुमिसिदा मीडिया की लमदा थबक तौरिबा लेबाक असिगी अमदी राज्य असिगी मिपुंग खुदिंगमक्ता पीबा पाउजेल अमदा मुख्यमंत्री नोंथोंबम बीरेन सिंहना हाई भारत पु मपांगल कनबा गणतंत्र चटपा लेबाक अमा ओयहनबा होनबदा पाउमी सिंहना लौरिबा थौदांग इकाई खुनफम थोई मणिपुर कोविड नाबदगी फरकपगी चांगचादा 43.8 यौरे हौखिबा पुंग 14 मियोय 13 नाबा पक्किबगा लोइनाना नाबा फबा अपुनबा मसिंग लाख 1,43,8 सूरे राज्य की हक्सल विभागना ngarang नुमिदांग वरम थोपा चेरोल अमदा हाई हौखिबा पुंग 14 दा नौना मियोय 35 पॉजिटिव ओइरकपदगी पॉजिटिव ओइबा अपुनबा मसिंग लाख 1,43,938 सूरे हौजिक एक्टिव केस 95 लैरी हाइरिबा मतम असिदा मियोय मरी सिखिबदगी लाइचत असिदा सिखिबा अपुनबा मसिंग 1,958 सूरे हौजिक फावदा सैंपल लाख 19,932 टेस्ट तौख्रे राज्य असिदा ngarang फावदा कोविड वैक्सीन डोज लाख 19,945 कापख्रे मसिगी मनुंगदा अहानबा डोज ओइना लाख 12,9,932 अदुगा अनिसुबा डोज ओइना लाख 9,5,932 याउरी
Leibak asida hujik phawada vaccine dose koti chama tarau doi lak ani lising yang kaima thoi jangwan ipu manga kap kre masigi manungda ahanba dose da koti humphudra manga lak yang khai henba amasung ani suba dose da koti kunthra tare lak yang kaima to henba yauri Kendragi Haksel Mantralayna hai ngarang nong khakta da vaccine dose lak yang kahimari lising ni phutaru ehna kap ki Bharat Talaiba Legislature Chingi Khwaidigi Wangba Body All India Presiding Officer Conference AIPOC Sahi Sida Chama Subakumun Pangthokani AIPOC gi Chama Subakumun Thoram Asiga Mari Lainana All India Presiding Officer Conference ki Marphuni Thoi Suba Mipham Tha Asigi Tara Taret amasung Tara Nipanda Simla da Pangthokani Paumising the Wangang by the Lok Sabage Adaksa Masung AIPOC gi Chairperson Om Birlana Hai Pradhan Mantri Narendra Modi na hayeng Mipham Madu Hudokani Amasung Mipham Duda Saruk Yariba Singda Wangangani Mipham Aduda Himachal Pradesh ki Mukhyamantri Jairam Thakur Himachal Pradesh ki Vidhan Sabage Adaksa Amasung Atai Saknareba Mioi Kaya Saruk Yagani Tabiriba Pawasi Kasbani Faldagini Pradhanmantri Narendra Modi nangasi Uttar Pradesh da Sultanpur Jilla gi Karwal Kheri da Purbanchal Expressway Sangaragani Sangabagi Thauram ngasi numitnung bambatung pung ama makhaida pangthokani Expressway adu Sangaraba matungda lambi asida semba kilometer 3.2 ani sangba airstrip da Indian Air Force na utpa air so amasu Sri Modi na yengani airstrip asi atho akai gi matamda Indian Air Force ki fighter plane sing paikhatpa amasung taba yanaba singwatpani Pradhanmantri na miyam gi rally amada su wangangani Purbanchal Expressway asi kilometer 4.5 sangi lambi asi Lucknow Jilla ki National Highway Chartered 38 Lucknow Sultanpur Road ki Saura Sarai Khungangdagi Hauraga UP Bihar ngamkhagi nongpokta kilometer 19 chatlaga leba National Highway 38 gi Haidaria Khungangda luisili Pradhanmantri Narendra Modi na ingkumjali singani tarani pangi July taramarida Azamgarda Expressway asigi jata khunkhibani Thauramduda Sri Modi na lambi asi Uttar Pradesh ki chawkhat khongchat ki anoba pandup ama hauragani haina singthaki Akasbani ki Paumina Hai Expressway asi hangdoklaba matungda Ghaziabad taki Ghazipur pung tarani thoigi manungda yauba ngamlagani masi Rajdhani Express taki phawba yanglabani Expressway asida petrol station nipan CNG station mari hangdokani numit kharani gi oinadi lambi sida chatpada toll tax lawkhiroi Pradhanmantri Narendra Modi nangasi New Delhi ki CAG Office Complex tha ahanba audit divas hawdokre Thauramduda Pradhanmantri na Sardar Vallabhbhai Patel gi murti amasu maikhum hangdokhi audit divas asi CAG lingkhatkhiba amasung masina hawkhiba chahi kaya asida laibang akba amakpa lehendaba amasung daita khangna thabak tawhanbada lawriba tawdang adu ningsingba oina pangthokpani Thauram aduda Bharat ki Comptroller and Auditor General su yaugani Sel Thum Mantri Nirmala Sitaramana Hairi Raja Singna Makhogi Capital Expenditure Ningthina Sijanaba Ngamahnaba Mangjongna na piba installment ama yauna satliba tha asida tax agi phangpham thokpa senpham oina Kendra na lupa koti lising marphudra manga sumna marphuni thoi thadoklagani New Delhi da Raja Singh ki Mukhyamantri Singh Upa Mukhyamantri Singh Sel Thum Mantri Singh amasung Union Territory Singh gi Uparaja Pal Singh wari sanaba loiraba tungda Paumi Singh da wangang bada mantri na hai masiga loina na Raja Singh da sel hena leiragani amasung makhoina infrastructure sengwatpada sales thadanaba khanaba yaragani Sel Thum Mantri na hai COVID ki ani suba wepi matungda leibak asigi growth phagatle aduna growth asi chada tara ki mathakta lehanaba sarkar na lambi kaya thiri Rashtrapati Ramnath Kovind ngasidagi numit nini ki khongchata Punjab amasung Haryana da chatkadauri Sri Kovind ngasi Chandigarh da Punjab Engineering College ki chahi chama suba kumun thoram yaugani hayeng Rashtrapati na Haryana gi Bhiwani Jilla da leiba Sui Khungang da chatkani Khungang asi Mahadevi Parmeshwari Das Jindar Charitable Trust na Others Gram oina sengwatpani mafam duda Rashtrapati na miyamgi nungaina ba sengwatliba mafam kaya sangagani
Loisilakpada COVID-19 dagi ngakthoknaba vaccine kapthokba face mask sopa phutaruk lapnana leiba khutsa amadi mai mitaru tanana thamba haiba achamba thong singa singang chatpineba mu ananing singjari aroibada maruiba pau amu ana leiba ke atai mafam singda tawbagum Manipur danga si National Press Day pangthokli paumi singda Manipur State Journalist Award pidune ikai khumnakre Manipur da COVID na nabadagi pharakpagi changcha da marphuda tare 10.8 yaure naba phaba apunba masing lak amali singkunma thoi chatet humphumari sure Pradhan Mantri Narendra Modi na ngasi Uttar Pradesh ke Sultanpur Jilla da Purbanchal Expressway sangaragani amasung Kendra na Rajya Singda chaliba tha sida tax thagi phangpam thokpa chenpam oina lupa koti lising marphudra manga sumna marphuni thoi thadok lagani pauloi jare